Poštovani gledalci, dobar dan, dobrodošli. Nalazite se na kanalu televizije Kopernikus, emisija u službi zdravlja. Ja sam dr. Sandro Marković. Imaćete večeras tu čast, kao i prethodnih nedelja, da postavljate pitanja najvećim mozgovima srpske medicine. Zato odmah na početku želim da kažem brojeve telefona. Dakle, 011 260 0233 i 011 260 0151, telefoni za uključenja. A sa desne strane, odnosno sa vaše leve, imate broj 309 36 00, broj bolnice Ostrog, na koji možete i da postavite pitanja i da zakažete preglede, jer bolnica Ostrog, kao što rekoh prethodnih nedelja, okupila je najveće mozgove srpske medicine i obično znači ona kratica: ulaziš u bolnicu Ostrog bolestan, a izlaziš sigurno zdrav. Dakle, 309 36 00, iskoristite priliku, zakažite vaše preglede, jer naravno i mi ćemo večeras se truditi da u ime bolnice Ostrog podelimo i neke besplatne preglede. Naša mail adresa u službi zdravlja@gmail.com se prepunila i ove nedelje. Trudili smo se da slušamo vas i da ispunimo neke želje, odnosno da dovedemo profesore, doktore koji nešto znače našoj medicini, a za koje ste vi čuli, i da se okrenemo temama koje vas interesuju. Večerašnja tema emisije je jako dobra, dakle savremena dijagnostika i lečenje najčešćih obolenja pluća. Ja sam imao tu čast da dovedem grudnog dojena grudne hirurgije, koji više od 40 godina radi na problemu bolesti pluća. Dakle, bio je direktor Instituta za plućne bolesti, bio je direktor za grudnu hirurgiju, 10 godina je bio načelnik odeljenja za bronhologiju i invazivnu dijagnostiku. Sad je redovni profesor grudne hirurgije, profesor dr. Dragan Mandarić. Profesore, dobroveče i dobro mi došli. Dobro večer i dobar dan. Kako nam se razvedi. Tako je, napolje je veliko nevreme, tako da je već pao mrak. Svima vama, posebno našim gledalcima. Profesore, imamo jednu neiscrpnu temu, dakle grudna hirurgija, bolesti pluća, i večeras ćemo mnogo toga reći za ovih sat vremena i nadam se da će gledalci mnogo toga naučiti. Ja ih pozivam odmah da se javljaju na 011 260 0233 i 011 260 0151, jer jako je teško doći do profesora. On i ja smo negde drugari, igramo šah ili već se družimo, pa me je počastio time da večeras bude moj gost. A početci, profesore, grudne hirurgije su vezani za tuberkulozu pluća. Da li se ona i danas operativno leči, to me interesuje. Pa recimo da se osvrnemo na ovaj deo rečenice da su vezani početci grudne hirurgije za tuberkulozu pluća. Ja sam se zaposlio davne, one 74. godine, bukvalno. Znači već 40 godina. Jeste, 40 godina na grudnoj hirurgiji ili na odseku za grudnu hirurgiju u Institutu za plućne bolesti i tuberkulozu, a tad je se zvao to Institut za tuberkulozu i plućne bolesti. Znači, tuberkuloza je i tada, 74. godine, dominirala razlozima i za operativno lečenje plućnih bolesti. Inače, ono je davno bila jedan vispren, težak zadatak za lečenje, pogotovo kad nije bilo onih lekova koji se nazivaju tuberkulostaticima ili antituberkuloticima, koji su zaživjeli tek tamo posle 50. godine. Pre toga se je razvila grudna hirurgija da štetu popravi koliko se može popraviti. Koliko se ona mogla popraviti. I kod nas u institutu sve vremena se zvala to klinika za tuberkulozu Narodne Republike Jugoslavije, osnovana 52. godine. Formiralo se i tada grudno hirurško odeljenje. Vrlo je značajno da je to sve vodio čuveni profesor Milić Grujić, koji je faktički zaslužan da je tuberkuloza svedena na ovakve minimume u odnosu na prvobitno tada. On je, znači, tuberkulozu smanjio sa 700 na 100.000 stanovnika na 20 na 100.000 stanovnika. Ima li danas tuberkulozu? Tuberkuloze danas ima u posebnim grupama, u posebnim oblicima. Imamo imunokompromitovane ljude, pacijente sa AIDS-om, sa raznim infekcijama, i tu tuberkuloza nalazi teren. Dugogodišnja vakcinacija, sigurno pričat ćemo o tome, ako hoćete možemo i sada o tuberkulozi da pričamo. Možete, baš me interesuje. Kako da je spontano. Znači, imamo posebne oblike tuberkuloze. Kod ugroženih grupa, kod grupa koji primaju imunokompromitujuće lekove, hemioterapiju, pa onda, rekli smo već, HIV, slično, tu se javljaju, onda malo stasitiji oblici tuberkuloze, znači nemamo danas lagane početne oblike tuberkuloze, već baš onako klinički značajne koji pacijente ugrožavaju
u meri ukoliko se zapuste. Baš zato što se onda i ne leče dovoljno i redovno, tu se razvijaju i otporni oblici bacila tuberkuloze na kvalitetno lečenje. Danas sigurno da raspolažemo brojnim i moćnim lekovima protiv tuberkuloze i možemo je držati pod kontrolom. Mesto grudne hirurgije u lečenju tuberkuloze nalazi se u grupi pacijenata koji imaju teške tegobe, krvarenje koje mora hitno da se preseče iz mesta. Da se odstrani taj deo pluća sa kaverom iz koga pacijent krvari po životu ugrožavajuće, ili ako ima rezistentne, otporne bacile tuberkuloze na sve poznate lekove i preti da ih rasejavajući epidemiološki, znači to je značajno, prenese na druge ljude koji mogu od toga i da stradaju, a i tako lečenje, ako hoćete, 100 puta skuplje nego standardno lečenje. Znači, recite mi, kako da naši gledalci prepoznaju prve oblike, znači kako prve simptome? Pa to se javlja, rekao sam, u standardnim delovima populacije koja je istrpljena i psihički, ako hoćete, i u određenom socijalnom aspektu, da nemaju zadovoljavajući način ishrane i slično. Ti ljudi i rade danonoćno u neuslovnim sredinama i slično, predstavljaju vrlo pogodno tlo da se tuberkuloza razvije i kod mladih ljudi i kod studenta, pogotovo što u posljednje vreme ona obavezna BCG vakcinacija koja je bila pre 10-20 godina, na neki način je s obzirom na smanjeno učešće tuberkuloze izostala. Znači, javlja se u tim grupama. Šta se dešava? Pacijent mršavi, umoran je, zamara se, kašlje hronično, naročito noću, ponekad iskašlje krv iz pljuva, ali to je onda alarmantni znak, gubi u telesnoj težini i ima temperature koje niti mirišu, niti, kako se to kaže, znači variraju. 37 za 5, tako negde subfebrilno stanje. Znoje se i slično. I tada, ako nekome padne na pamet da pacijenta pregleda kako treba i napravi najobičniji rentgenski snimak koji zlata vredi u svakom obliku, pa i onda sve nađemo u prilici da to dijagnostikujemo, pa i na vreme i polečimo kroz nekoliko meseci i vratimo pacijenta svoje porodice, pa i društvu kasnije. I u društvu. Eto, dragi gledalci, započeli smo ovu vrlo konkretnu temu, savremena dijagnostika i lečenje najčešćih obolenja pluća. I ja vas molim da se javljate. Jako je teško doći do profesora Dragana Mandarića, tako da mi je ovo idealna prilika. To je teško ko ne dođe, inače nije teško. Tako je. 011-2600-0233 i 011-2600-0151. Telefoni bolnice Ostrog 309-3600. Tu možete zakazati vaše preglede, pregledati vaše zdravlje, a profesor i ja uživamo ovde uz čašu vina, naravno u nameštaju Đorđević, i ovom prilikom se zahvaljujem mom prijatelju Ljubiši Đorđeviću koji ima i smisla i ima ukusa da opremi nameštajem jednu ovakvu emisiju. Kad već govorimo o najčešćim oboljenjima pluća, profesore, koja su najčešća oboljenja pluća sa kojima se danas u Srbiji susrećemo? Pa govorimo po brojnosti. Eto, na primjer, nažalost, došlo je vreme da je u pulmološkim ustanovama kao glavni zadatak za lečenje rak pluća. Znači karcinom bronha ili karcinom pluća. I to su teški zadaci da se na vreme dijagnostikuje, da se izdvoji grupa koja može dobro da se poleči, operiše i slično. Na drugom mestu su bolesti iz grupe takozvane hronične opstrukcijske bolesti pluća. Tu spadaju taj težak hronični opstrukcijski bronhitis, astma i naravno emfizem. Te tri bolesti su faktički i najzastupljenije, gledajući široko u populaciji, i odgovorne su za značajan procenat obolevanja, za izostanak sa posla, za radno hendikepirane, za porodično hendikepirane i slično. No, pošto sam ja grudni hirurg, možemo se samo na deo te kazuistike, odnosno obolelih, osvrnuti da im eventualno i nekim hirurškim metodama pomognemo kada se to desi. Na treće mesto bi dolazila tuberkuloza, ima čitav niz drugih bolesti, od hroničnih intersticijskih bolesti pluća, sarkoidoze i slično, i pre svega pneumonija. To bi bila jedan pregled situacije, ali pošto je naša tema dijagnostika, invazivna dijagnostika i operativno lečenje, mi bismo se usmerili kao i na prvu ovu našu temu tuberkulozu i zatim bi išli ovako tematski dalje kako vi ovako budete dalje predlagali. Dobro. Šta me sad interesuje? Među medicinskim svetom važi ono kao dijagnostičar postavlja dijagnozu, a hirurg samo reže.
Kod vas je situacija obrnuta, koliko sam primetio, vi ste i dobar Pa dijagnostičar. ne znam, ja sam stasao. Završite vi rečenicu. Vi ste i dobar dijagnostičar i radite, trebate da imate 3 dimenzije. Možete li zatvorenih očiju sad posle 40 godina da već znate sve šta se dešava unutra i na osnovu rengen snimka da delujete? Ovo, s obzirom da mi posle 40 godina pao mrak na oči, onda mogu i zatvorenih očiju da se snađem. Tu je iskustvo, ali evo šta smo mi hteli u stvari da kažemo. Postavlja se jedno pitanje da nikakva tuđa pamet i tuđa dijagnostika nije ohrabrila i osposobila ruku hirurga da efikasno radi. Samo onaj ko razume strahovito posao kojim se bavi. Znači uvodni deo, dijagnostički deo, saznajni, bronhoskopski, ali pre svega da barata radiološkim tehnikama, imaging tehnikama, skenerom i običnim snicima pluća. Samo tako, spoznavši stanje pacijenta, uspeva da radeći sada, da kroz hirursku završnicu u operacionoj sali on privede pacijenta k zdravlju i sreći. I vama skoči adrenalin i pa adrenalin mora skoči kad imate unesrećene ljude, bolesne, preplašene, preneražene, imate porodice oko njih i ako ste i malo, po znacima navoda, normalan čovjek, imat ćete težak motiv da se tu snađete. Da to radite. I stojite možda i po 5 sati na jednoj nozi, a mislim kad bi pa eto, pri tome ne igram. Nažalost, sad šalam na stranu, veliki su to oblasti rada i zahtevni da menjate položaj. Neki put vas jedna sitnica drži satima u jednom položaju. To je tačno. I ako niste fizički spremni, ne bavite se možda šahom, ali tenisom ili trčanjem, opet ćete to sve izdržati ako imate adrenalinski udar. A imate ga sigurno želja spasiti svaki jedan hirurg, život. izmerite, vidjet ćete. Tok operacije ko nosio holter vidi da frekvenca skače 120, 130, pritisak, interstistole. Sve to adrenalin radi, a u isto vreme ubrzava i mozak. Prema tome, što kaže, isplati se. Dobro. Za pacijenta pre svega. Dragi naši gledalci, evo, tema je jako iscrpljujuća i teška, a Boga mi možete mnogo toga da naučite. Sa nama je profesor dr. Dragan Mandarić, dakle, grudni hirurg. Jel se tako kaže, profesor? Pa grudni hirurg u našem žargonu. Tako, u našem žargonu. Mada smo mi završili specijalizaciju i kardiohirurgije, i grudne hirurgije, i ezofagealne hirurgije, ali se uvek usmeravamo prema užoj oblasti da se nalazimo i gde radimo. A ja bih rekao najveći mozgovi srpske medicine. Dakle, imate tu čast da se javljate. Telefoni 011 2600 233, 2600 151. Pitajte profesora bukvalno šta god želite, kakve probleme imate i kako se mogu rešiti. Pitajte ga za preventivu. Dakle, ono bukvalno što želite, profesor je tu za vas. A telefoni bolnice Ostrog su 309 36 00. Tu možete zakazati vaš pregled, ući bolesni i izaći zdravi, to je ono 100%. Profesore, danas je porast oboljenja od raka pluća u Srbiji zabrinjavajući. Kakva je epidemiološka situacija i kod nas i u svetu? To je ono što mene... Pa, nažalost, možda u nekim stvarima, što kaže, ne napredujemo, koje bi usrćile nas sve skupa, ali u nekim stvarima stvarno vodimo u podlogama, razlozima da obolevamo pre svega od malignih bolesti. Svojevremeno kad sam ja, sticajem okolnosti, vodio ustanovu koja se zove, i tad se zvala, sad više se tako ne zove, Institut za plućne bolesti, onda sam morao da deo posla obavljam kroz epidemiologiju, proučavajući, analizirajući situaciju u celoj Srbiji. Tad je bilo 4200-300 godišnje zanovljenih pacijenata sa karcinomom pluća na 4300 ukupno. Incidencija je bila 35 do 37 na 100.000 stanovnika. Evo, jedno 15 godina kasnije, broj se povećao na 5700, verovatno još je manji deo područja koji mi analiziramo, ako uzmemo Kosovo, možda i više, i incidencija se udvostručila.